Badwam TV Badwam Jumadi no eso yedanyame asese ne wakra ne ma na ye wonkwa wa hoden Jumadi na ne asase no bra ye de dwom edidi akiri a de adu so no Adom TV Badwam kase samno ne etodwa mu bi ya wo betini kaya ye empowerment program no ya pa ho entoma ama kaya ye besa 500 one more age entity no ye de homu nsam no ebebro ranking member so a wono ka health committee ho wo mrahyebeja fiem wono nso na edwabo so mrahyebeja ni kwabna minta kandon so abontene sa aban na nhwe na enu a obidi ache ye yenyin free port no na wotwe mienu wo mani amfiri ho demonstration besu eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase o share me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube Adom TV Tube kase no ewo ho eni dwumadie ahodo midin de afia amankwa tamaklo afia ni diemo yentie nsem no so de ni chiremu no etie kaya ye empowerment program wo graduation edikan kura na won mapa ho ntomai ye kaya ye for 500 a yatete won mo wonsa nyuma hodo mu no ya pa won ho entoma ban so ahyebo ne wo mu hia bia betumi aboa ama nimdia won makonya no empa ho anase wo toto no ase no o de beboa won Adom TV etwase Bosome ba kwa chire ni a wo paw dwumadie foforo kra wo de ebema wonmo a wososo anema wo dwom chire kaya yofo njete ho ntoma no ne dai na bro yipuma kwan mu a wonum adwumadie abawie ya wewie won teteye no kra wo de wo mu fa sade wosi ye samana sade wosi ye ahwene ene sade wosi eto nnuane ahodo bi tese pan no keki ene de ekeka ho mu a ahyase no odi kan ema organa sidi no ahenum se wonfa nto won hoen wonfa ntototo nnuane ni kosisi obewie won dwumadie no owie adwumadie no nso wo de abasobodi nkrata certificate ama won mu a wasan ama won kade a wo de be hye won dwumadi ase na fe Ghana sidi no ahenum bio se obetoto niam bi e de aso won dwumadi no ase na no nso wonfa nkonkredi dwuma se ne be ya wo mu dwumadi no betena ho na tim e de ama won afebɔ kwanchirafo pani a wada National Entrepreneurial Innovative Program NEIP ano Kofi Ofosun kansa de tudwa se won ma waje ntitie wo magina bra ne pa ya wo ma bra bo no wo tumi se obetumi de adane no amana ba ye papa sink se ne kane no wote ansa na se dwumadi e ba no MPP aban ani sori ho na ye nyaa free position dadadadada say ye de ye ba ye bepa bia ama ye nwia ma aka ye o manya ba bia da no masanya ba bia atena e de asua de no abam free agencies to say NEIP GE YE say ye mwane ye hwe na sa ani sori ho no mamu no ana ye nso ye trans na ye nhyehyeye call form ni yenwa man ko di nkomo ko busa o say den no mani je ho so mbesua ene ada skills o masua ni nyina no eye ne ma o mu choose so mani je ho mo beye wonum so a wawie ntete adwumadie bi ni Adom kase atwetwe nkomo a eni ani da so kra ba wa bebo me ne me sister ene me mma nyina na edi enhu awuram aboa yen especially singing parents for no aboa yen party yeda na se nyame hira no ma na ho de ne kwantintin yeda na se because na program we as if say ye mubi na ye ninda but through this program no ye nya insanrejuma ye beye dey sisi make me makeups make me nyama bebre na ka nya Dr. Baumia ka mitumi nye iti me sire se nyakopon hira no na mayento akase no aso na yenkoye nsamfoforo emu na Ghana for nipa dodo no na yakasade afa enuro ya adomfo de aba bedom ye nanso akwa port ho kire se sika bi o se edi eyie no ema ye ntia na nimu no na ekokuma wo mrahyebeja fie mu pani a wono eka eye health committee ho eye ranking member dwaboso mrahyebeja ni kwabna minta kando aye ne se emre no a aban no ade ato ho so obeyidi afiri ho no so ankoyi free port ho dia e wo se demonstration because wo na twa aban na dwuni so e wo sade e koso no Adom TV etwaso ranking member awo apomudin committee so ewo mrahyebejem awsan eye mrahyebeje ewo dwaboso kwabena minta akando ede atudwa se womo eba beye eye oye kire sonko kra ede tia aban no ede afa enuru awodo a ewo temapota womo ema ho kwan ema womanfo entimi enkofa ye emfa mo apomudin ho nsem ewo mamu ha Sese containers beye 182 aye medical supply CB a womo ediaba omanmu a free global fund emudu 9 pe
ana womo eye free eye Ghana Revenue Authority enkaye no eda so egu eye port a ban no entua hoka. We address you on the locked up commodities and medications at the port. And as you know, we the members of parliament from the minority side will not relent on our effort to push government to clear these locked up commodities and drugs until they are cleared from the port. And that must be put on record. And as we speak now, today, not all the containers containing drugs and commodities at the port have been cleared. We are a group of reasonable people. And so we have heard the plea by the minister responsible for health that we should give him 2 weeks. Although it doesn't make any sense to plead for 2 weeks to clear commodities that have been at the port for 1 good year. But that notwithstanding, we have heard him. But we are sending a clear signal and warning that within his own 2 weeks, all, and the emphasis is all the containers containing these drugs should be cleared from the port. Not some, as they have been doing, that they'll go and clear few containers and they'll go to sleep. We will not countenance that. Failure to the Badwam kase na ocean abusia ya wo mo de hia wo yeta seed rubber wo ahwere ne nkwa ya ye dwendwene ho no oma babo nten dia baba tu dwase no kura bia ni so wo mo de hie ya ne dide akwasi yabu a wo ye e wo guest house bie no odne oba na kokoda e no wo ye ne mom adokotafo ne abusia nyina asema wo ka ne se mujabroso hypertension bi ene nam so ma be me yato anananom nse do Adom TV etwaso Amania ne na mabe fonten time so ekire mu se akwasi yebo a wanya mfie aduasa ebra wone ne kanchima kohia mu ewo guest house bia no wonum egusuji wo ani na ena esan yenura wanonum nti wo hwere ne nkwa nanso nabusua akire mu se medical doctors ena wonum hwehwemu so ade atudwa se sansem na mabe fonten time so no nokure bia enim owura ne nua ba ya wone amane boni hwehwe nkomo no ekire mu se abra wonum koduru guest house a woji wonum wani wiye no na brantie no ekwa akohoro ne ho ena wotwa hweye ewo adwaye honom a wonum ede ne call St. Joe Hospital na hokra no koda honom enam bienu ansana wo hwere no nkwa na doctor for edito wonum wani mu sei mojamroso enenam so emowura no ewuye to me kakra ko be 4 years until there's no way I beka say oninin died because ne yire wo ya me bra yire wo ya otumi be fa loose ne koda ne mpaso until be ma betumi akofo aba be da mpaso ahwe nanum ade chen wako oni ge ya de bia sa hotel ya me bra de kosi de bia ho na one ne kokoda de bia until your guest or your customer crowd hotel one mo na Tama hotel run by the cross, me Brian a customer. And to the story of Becca on and done or Gigina, Nafena, 4 years no said then was fed was one in a bit. To me and country do I say any beep in a course through. Doctor named to me and Chevy Bipot say me bra drew and I say a beer a poison or did or can understand me bra beep in a course through. It don't me bra benya stroke and I say me bra be win me bra the woo. And so when to me and my report here, a cool me brand say beer of drone a burro so say. Na samba ko kran so ne se me bra nyo antade one ne ko hotel nyina no ge na chichiri wa rubber mu dia mai ba ni da kin dia ge oni tumi ayi da kin na free and me bra ne botomo achichiri da kin no dia koma wo bi ye nso ye ni pakra ge oni de kin ni koma no watumi de ne ntade na mai ba me bra da kin dia wan fa mai abra nya oni ne ne tide onye oni ne tide oni ne yire ne mba na tide na so otumi de ne ntade a ye de bonu so nyina mai ba ni kin dia wantumi anfa kin na mai ye ni madwe ba ye ni ni pakra okwa sheche ye interview no ma UTV for say me bra kono maduro ena nipa kro na ga ni dikini kwa man ye nim nipa kro ni ti say up to na me bra no kre nsem na omo ka reporter me bra o 34 okwa 35 me bra ni 30 years me bra o 34 okwa 35 ena UTV for reporter ni say me bra de ne yire share dem na nya no kre na me bra yire ne mba nyina akwa aso Adom TV kase na oguso ehwano na ye twaso second year student ya wono wo Christian Service University nene wepra ewo ni chimo no womo asusu se NDC supporters bi ewo kumase na wono eye ne sa na ni nyina no eye lecture bi na ekoso na wonde edi won finhia aduonum 50th anniversary ya Franka Tuni John Dramani Mahama kwase no bia Adom TV etwaso
dwumadie na se no Franketuni MNDC amanyoko John Dramani Mahama ene ko kasa wase na ne kasa yemu no waka nsem bi efa Dr. Mahmoud Bawumia ho ene nam so a ema saa basabasa yenu esiye. Ghanaians are in dire straits, and this is not the time for comedy. This is not the time for concert party about passing a mythical steer to somebody. Nipa dodo no anu wonum ewon hyiamu na se no ebo wonsem ema Franketuni MNDC amanyoko no esan se ensem a woka fa MPP amanyoko Franketuni ne ho no na wonum enije ho pa nanso domfrefo ema Tescon ye MPP kuo ye wo school mu honom no nani anye ho esenti na naboache bie na no ka sem bia wonum a wote ben no no eteye na naboache ene amani boni etwetwe nkomo no na wode bandage aboniti ama ne nsanso edantumem na wo kire de si airport ya enam so mamanfo no tugu no so ebro no ne nyina mu no wonyammo a police fo amane de o make is comment no na NDC fo no mo no omani age a no mo bo mo nsem. So I also said no, Mahama we de oboa na wo bury nti me ho na matwoma no eba ba bia mete nti unso ode ne say chechem so ma me warning nti sometimes na the former president kasa nti na me so me pese bia me kasa na bia ho akwa dedede nti me yusu me nsa na me ye sign say de asem nti me bisa say de asem na first lap ebae na de wi ankofo no chante wa bonten one way a say Mahama kasa wi a on be bawura ha ba ye enema ense because almost say umbe kume nti me so mete sa ase no me yamo hye na me so me sorry di nachi say nka me kope ba bi na me de me ho atete nti me di nachi na ye pie fi auditorium ho na another slap esa bae nti obo masunu na se mani so aye metum nti me hu yan se obi asa akekere me nsa nti me kra empaja obi akekere me nsa me no nyina akomachi sei ene de obaba no obi bɔ me yam obi bɔ me ni so ni ade esi amene mo kata sisi ai bie me ha no mo kirewa ebe on because my hernia operation e wasanse mi nyina mu no MPP amanyoko e wasantemanta mu chemu se wonom ene nye ho kra poyando ene amane boni atwetwe nkomo the aya ne say ye ko hospital e ko sra no e hwe se bibia no ebeko ye because ne nkwa ho ehia ye na ye hwe se results no a ebe free CT scan no mu beba no e ya ade a enti wasansem we mu no MPP for ese enedi ese Kanema Mpani John Dramani Mahama de chaupa ba na waka bibi so de fa ho adom kase etwaso MPP ameyeko no mabunu nkrabata ekiremu a wambonyo so kra wakwane a sukuni bia wokọ Christian Service University no emrante kwa bia wogidi se wonom eka Kanema Mpani John Dramani Mahama ne bambofo ho ekoto hye ne so boro no wabra okopie mu ewo emfrinhia duonum afidida wodi ne sukumu ho a Kanema Mpani Mahama bekasa wase no omukiremu asema asie no enwanwade nanso wonte ase se obiti ne sukumu na obedi udwuma na akoto hye ne so eboro no okiremu a enhyɛ ne bie kura enunti Kanema Mpani Mahama animanimu ya wonfa achaupa emra sene beya akoma ebetoye omukiremu a ebra na Kanema Mpani Mahama kasa no ena brantie egina ne ba bitia mu se Mahama bewe eno keke ena bambofo bia wogina ho no ekoto hye no so a womo ebro no saa no asemu a brantie ne ka ye no nyasemu a eyasem bone kura enunti saa ateti a wode ne fa mu no enye ne kwan so a wonum saa de ato Kanema Mpani Mahama nim se wogimradi pa de a ene wonum a ekoto hye brantie so ebro no no onmodi ha se wode won bokwa kogina mra no anim na mra no ene wona die free se nyaade a omu edwumadi a omu die no etwa yie kura tanya saade a na ene wode futuo ebeto asukufo no anim se ndisi amanyoko no eba won sukumu se obedi dwuma bi a womu montungu mu wonsi ase se ne beya hawo etese no ebi ensa nkwankosi biem ensami mebunu don frafo de ma MPP amanyoko no Salam Mustafa ena ne nsa sha ase Second Lady Samira Bawumia de atugano fo nyina anim se yemmo Ghana yenwom ne amamre enwo dawro wo wiase nyina na enam eno so nti yenyamfa so adom kase etwaso Abra soye a womo enehwe tourism eso Ghana Tourism Authority ekabo mu epa West Africa Music Art Festival ewontuma ewon kran no odwumedie no ase no Second Lady Samira Bawumia editudwa se
ohwe Ghana yenwuma yewo ene culture eyade a emu dupa a betimi ede mfaso abre oman enu ntino emu behia pa se omanfo ebo hu deru. When tourists arrive, they don't just visit, they immerse themselves in our stories told through music. Music and arts tourism generates significant revenue for local businesses, and we've heard that today. Concerts, festivals, and cultural events fill hotels, restaurants, and markets. Our artists become ambassadors, inviting the world to discover our rhythms. When a visitor dances Azonto or admires our kente cloth, they connect with Ghana beyond the brochures that they've been seeing. Our arts forges bonds, fostering understanding and goodwill. So, ladies and gentlemen, as we raise our voices in celebration, let us remember that music and arts are our universal languages, bridging continents, transcending borders, and inviting the world to dance with us. Chief Executive Officer Emma Ghana Tourism Authority Akwesi Agyeman enso editudwa se sa festival yi Ghana ede ne ho ahyemu no eyade ebeboa ye ne omo di nkomo se yebetumi host ne se omo famra oman mu na ne ma yenso yebetumi ya dia support ma program na baso no omo be aho be di akiraba omo be share the music media di akire one seek international platforms, okay, Africa. Omunyina the Ghana and some better more platforms. So, Emma will be our baby anka onti Ghana. They say, I did say across Ghana there. Away no akoshe. At the end of waterfall, musicians, or we were any person. Nipe bay or your home, and so by Obeda Hotel Benesika, Obefaka. Transport na Benesika, Obedi. No Adom TV, Badwam Kase na Hana Bema Coin and Pay, Yadia, Sedan Comau, and many adaji. A running house on Fan Comra and then so Asum Giomunemum Coson and Yentana. A faina, Yadid a one cratano, ne online stories and not was so dear mounty, and idiom cheme, na yenche, yaba, ever tosso.